خوشکو براین هجا دما و خوش به هیوی دیکم رو شاو باش به. به امرو تعلیمات پککی گرک برادرین قصد و پیدی جوینا لدار بخن. جویني وان لولات أوروبا خلكي إقناع بكن بدت تشتا خلكي إقناع بكن بديالوغا دنا برا قصدي و بيدي و رجيما جولاني و بماني بيستويا ديمقراطيك سروكي نووي سروك خابو بوان هر اجتهان بيورا وان وظيفة وان نها أبه مديت لباجاري السنة ده وەکی جوینە خۆیان ئاسایل دەرخست بریارە وانی سەرەکە ئازادیە فیزیکی ئاسەرۆکێ تەوتەوی ئاسەرۆکێ نەوەوی ئاسەرۆکێ نەتەوی کو دixwaze کورد bi dewleta Tirk re entegre bike Kurd bi dewleta Colanî bi rejîma Colanî re entegre bike wezîfeya PYD niha xwe û kutleya xwe û hevalên xwe إقناع بك وبكيجي إقناع بك وحتى نها بيادة بن كنترول دي جوینین کو پیاده و قصده لدار دخن گلک جارا باکوری دید حاضر دبن وکی جوینا کو ویداوی لستوکولم الدار کت برادر ما زوهات کوبانی سیاست مدار هجا او جوین لدار خست بناو کسی بجدار باکوری جی هبون هنه آگاهی هنه که کادروی ریخسنی ای باکوری جی حاضر بون دندروی جوینه هانه که قاشو جبو روشا سوری بره زوهات کوبانی نرینه خواه شروع بده که از زوهات کوبانی سر آستا تا که کسی ناز دکم هینا لسوری بو ازوی ناز دکم مبریشی بحثاوی کریه مبریشی برخنه کریه لهجای كمروي رخنه بك يعني امز بي رخنه دكم از بي رخنه دكم للعين عيسى ولروجاواي كردستاني فككل ويدخه فككل ويخستن ويبيس كرن وتفويجي كرن قادروين فككي ايوا كوري ايم تاني از رخنه دكم نانك سخت کار در که بنای بیجن ما تلور بو ما تدید ما بفان منطقي هاني دا آخر بديدي حوجتنا كأز حاضر بم از ناز دكم چيش زوهات رتي قوتن از ناز دكم چو تعليمات جرتي شاندن از ناز دكم بچي رنگي زوهات دهندري پيككي دهاتيه يعني پيس كرن بريشي ونهاشي از ويد زانم از ما چيروكي هاند زانم يعني چواب زوهات وخزدش پيككي برده وبحثا عبد السلام كر عبد السلام مصطفى كر يعني قاشو زوهات جي چترن او دوغماتيزم او تاسو او حمام يعني لكن كل لسر حموه دوسيه قرتي يعني لسر عبد السلام لسر آلدار لسر زوهات ايه فلتي شخور فلتي يعني جناب خلاص بو وخلاص كرو تير اخوة يعني تشو وهات وجود كر گیسنک و دگیسن کر و شخور دنا ماییجی شخور هینا دگوزه و شخور چیرا خواده که شخور دنا ده چیره نازوات کوبانی که دبش بگی کی بردی کیجر بش مرحبا کیجر بش يعني مندو كريتا چندو چه کسک سلاوه جی لیناک ناك حتى خلكي كوباني سلاوه لیناکن کیجر بشه شو اف ماناویاد نوا پگه که دو او کسیلدن شخور ده ناو ده خم ناکو دوزا کرد لسوری بگیجی چقوناغه گلی کرد لسوری بگیجی چقوناغه سولو پوتینا کادروین باکوری ده سرسری روژاوای کردستان بمینه از بحثا کادروی پگه که مزنه بحثا تواهیه باکوریات کم چه بگه مسئله زلال به از بحثا پگه کم ظلم و زورا پگه که کل باکور کردستان هیه
سول و پۆتینا پێکەکێک و لەسەر گەلێ کوردێ باکوورێ کوردستانێژی هەیە لیسک و گەمارا پێکەکێک و بە دۆزا گەلێ کوردستانی لە باکوورێ کوردستانێژی دلیزە ئەس بێ دخوازم بدم دیارکردن نەکو شتێکی مێ بە خەلکێ مێ باکوورێ کوردستانی ڕێز و سلااو ڕێز و حەمبێز ji bo gelê bakurê Kurdistanê hestiyê bav û bapîrê min dibin axa bakurê Kurdistanê de ye yanî ji bo ev mesele zelal bi kesek neyê ji mir çîrok mîroka nebêj û wilo welatparêzî û nizanim çi tu ji bakurê Kurdistanê dixwazî tu çiman dijminatiya bakurê Kurdistanê dikî hey xwedî ser ez dijminatiya bakurê Kurdistanê nakim ez dijminatiya lîsk û planên qirêj ê PKK li ser bakurê Kurdistanê dikim ev dibê tekez bi yanî zelal bi birê Zuad Kobanî civîn aldar dixe ev heye nêzî 13-14 sal min Zuad nedît û naxwazim wî bibînim Zuad yanî ji kengî de hema ji payîza 2011 û berjor ku ez dûrî medya PKK ketim û ez dûrî PKK ketim û me îstîqala xwe da me îstîfa xwe da kenekê û Roj TV ez dûr ketim û me rexne bi tundî kir min nema Zuad dît û ez naxwazim Zuad bibînim Zuad çil min zêde bik Zuad wê çi eqilî bidime wê çi me jî bidime ew jî û Ebdselam jî Ebdselam demekî hat 2016 bû hevde bû nema têbîra me hat cemê malê xwest kontaktê bike û silavên hevala ji te re hene û silavên hevalê aldar û hevalê mazdûm û hevalê nizanim kî û qendîl dixwaze te vegere û kura min got Ebdselam yanî çaya xwe ve qehwa xwe vexiyabû û wek mêvanê Xwedê ser sera ser çavat te hatî ser sera ser çavat te biçe çîroka me bi PKK re ne çîroka meqam û mansib û pera û çîrok prensîp e ji aliyê fikrî ji aliyê îdeolojî em nêzîkî PKK bûn û sebebê ku hiştî ez ji PKK dûr bikevim ne sebebê ku te di nava PKK de ye ne bercewendiyê şexsî bercewendiyên şexsî ê Ebdselam û ê Zuad in ev kadroyên ku heta niha ji xwe di nava PKK de diçêrin di nava PYD de diçêrin ne ez me bixwasta pir rehet wejîdkarî bûm wek wan bimama yanî ne wilo tiştekî gelekî zor û zehmet bû na yanî me vê qebûl nekir neyse Zuad diplomasiyê dike civîn aldar dixe rêklam û propagandaya entegrebûyîna Qesedê û PYD di rejîma Colanî de û entegrebûyîna Kurda li bakurê Kurdistanê û hêdî siyasetê dike yanî Zuad Kobanî diçe Parîsê diçe Fransayê bi kîrî rûdinê dixwaze entegre bi karê diplomasî bike xelkê me yê Rojavayê Kurdistanê wê nas dikin fatin Remedan ewa ku bi şêweyekî nijadperest pîs kirêt li dijî Elewiyên Sûrî de axivî bakurî wê naz nakin lê Rojavayî li Ewropa û li Sûrî wê naz dikine fatin Remedan ku niha li Parîsê ye hevala Colanî hevala Beß xortên apoçî ji mir behsa wê kirin kîyê û çiyê hîna dema li Şamê bû ji mir dibêjin çawa tu wê naz nake xortek Kurd li Şamê mabû wev fatin Remedan naz nedikir û tepek li nizam li kî derwê nexistiye çawa te nêzîkî wê nebîye ez wê naz nakim nayê bîra min yanî xorta ji mir behs dikin hinek xort ji mir çîroka wê û defterê wê vekirin ev Zuad deqê kaba deqê xara
قراسي سلاما ودبي زواد كوباني آفا چما دمچق آفا كانيا دچكه وان چند كسين ولو كوباني هن ولو خب زوهات وخب باوي ولات بينن مالا من زوهات وباوي ولات نصارى من دنيا خراب اف زوهات دچش مرجم فاتن رمضان كرو هاي خولي سر زوهات هاي خولي سر تجبر خفديناك بذي عمري وخ تلشيه ماي توقع سدناوا تجمد دچ فاتن رمضان داويات اف داويات دبلوماسيات اف تبش جم فاتن رمضان افا جني بيس يعني نظام تشود بيشم سر سوشيال ميديا ناس كريه بنجات پرستيا خو بحوالتيا خويا الجولاني دما العفريني دشو كونتاكتي ريكلام وبروباغندا رجيم جولاني ديك بس افتني بس اصلي خو كرد زوعات كوباني جمرد جموي باريسي او كادار مي بيري يشي افان وان تشيرو كي هاند زانه اف كسين لفرنسا ناز دكن كو اف زوعات دچی جم کی لفرنسا كاد دچی جم کی لستوكهولم و لندن و جامير ديگر پره هي و پکه اول زوهات هر ريكلام و بروباغندا بك و مانيفستو گل پرسند سري گل ده برسد بدو مانيفستو سروقاتيه مانيفستو مانيفستو و مانيفستو ما سستفونشت ما عالجت حموتش بردانه هر بقل بد قبول كرن زوهاجي مجبورة وي هر جيفين مبين على دارخه وكسك تنية لهمبري يبسكن چند برسن ولو وقت چند شلماق ولو رحت اللي سري خوشير بيجي بس بالرابرد بس حياة كنجيتي بالرابرد اما جيانا خود ده عمري خود روجك تاني راستي روجك تاني راست بتين نامرد جيان لدرواي بكيكي جي هي كردايتي لدرواي بكيكيش خو كردايتي دندري بكيكي نماري بچك يولو خودي الشخصية به خودي إرادة به وكارب يعني حتى يقولوا دبن حقارتها بكيكي نمين بف خودي إرادة جاركيش بكيكي بيجن نا بس نكارب بكيكي تشتال سروان قرتن لسر توا قرتن تماشا واني هيجا خوشكو براين هيجا يكي كدناوا بكيكي ده حتى روجا إيرو ما به دوسيا وي لجم بكيكي مزنه آپو بخود دما کو به مظلوم عبدی ره ده آخوی وی پیس کر حقارت لیکر اگر تبقى منه که از دوسیه تا اوروپا و جنایتی تا اوروپا تکری سال نوتو پینجا نوتو ششا نوتو حفت حیا سال 10,000 مظلوم عبدی الوی در حوال شاهین لفربو ده ریوبریا اوروپا و دمکی بو مسئول اوروپا چند کس کشتن آپو و مثلا هانی دزانه آپوی تهدیدی که دبیت لگوری منه چه از بروشا تفکم و از تشتت عیب که تدرخین برای شرایع گشتیره خلق ناس بکن همو وکم مظلوم عبدی دو سیاوان چیروکیوان ده جنپکه که هی بری سالا کی کم زیده کادروی کیوان جدیری که او جیش کادروی نکفنه حشتي حشتي وناه نودي يعني دوي قناغا هاني ده جناف وان رافيا وانا يال المانيا يال لهولندا از وينازكم دما ازارهم ضد النوت ودوا ده قل نوت ودوا الدربيسيه ما ويديت ازوي تشاغي بازا شازا ساليب النوت ودوا ده اف اسماعيل ديرك ناوي اسماعيل قنجو خوشكر خوش حلال به سردلیوی پریکو بریه تشتیکو کریه خوش حلال به اسماعیل اف جاميري هاني تشتك نماي ونكريت نوا بگه ده بالتايبة دوسيا تيكليين بكتشكارة يعني جامير ناس كريه
هيك بحث نكر بحثاوي نكر ولو نكر ان مجارة ريكلام وبروباغندا يا ايريش او جي دبي خو قرتيه ولو خويا جياشتنا هيمانكي از ناخذم نا السر وباخذ نوني سر مباخذ مش بركو اف اسماعيل جي قناغا 10,011 وبشتري يعني هات سوري 12 بو 13 دوی قناغا هنه ده يعني بيش 10,011 هات سوري وشاهده وقالك اشتاد زانه اف اسماعيل دزانه بزوهات كوباني لعين عيسى تشاني سريوي يعني حمود تشتي يعني قالك تشتي الجم اسماعيل جي هنا للسروان وقالك تشتين لسر اسماعيل لجمان هنا يهاشتن بعيمانكي نو نزيكي مببن لاز نزيكي وابو نفسا في مسألة هنا حتى وكي تشيروكا بولاد جان جيولو او جي لفرنسا ناخذ جرجان انا كريكلام ماشي ديك اللي رخناناك اللي بريم ون رخناناكن جبرتش ونجنا ون رافيان جبرتش هما بكيماني افيجن خمناك امي فقرن بريز زهاد كوباني ودبلوماسيا زهاد كوباني كو اسطا هري جيزدا جمر هري بفاتن رمضان بدو دستينه اف هي 13-14 سال زوهات نديتي ويجي قهدار ناكم يعني لسر فيسبوك مديت له فيديو كي لايف وزوهات دا اخر مقول خالش خلي قهدار دبر تاني يعني من كريس تمام بكم دبر تاني وكني مهات اشخر تير كنيام ومغودا خمناك ازي سياسة مداري هيجا وقراسة زوهات قوباني هناك تشتولو امشخر لا اخافتني ويقو هدان بكن وبرسباي بدت دانو ابزان كچاون نها روشكي ت سياسات نشل تكباوري هبه ت دچيت وكي هيزكي بروجات هي اشتتهنا او جهزكي تبهبر رود نيت او ديكي تجي خنا غيري تتقاف جي شندا ناوي بنره دبا ديالوجي مده وانا قاف شندا اوي نما دسبيك آستی خواسته که وانا پر بلند بو نه داکت ایمن ها مثلا چتی ما گوتی وانا پیکانی افگاوی کی باشه شته نه سرنا نابندی بونی اما بيجي مثلا جلس باهر مانا آسایش هم بخوخ بره بابو ام نابجن فکرن ام بيجون ام بيجن آبوریا بدره چتیج بردارد کبن جلس لهری میواره صرف کن yani derece yekke de جلس لهری میواره جلس بدره yani قانون بخوا زمان کردی بدره فرمی زمان خواه بکن زمان پیکاتی دیجه yani تی گاب بگاب چشتی تدخازی تشتی کو ام ببیجن جبوی کو چاوا رجابا وره پاراستن ماف پیک ورن تی وانا بخازی جبرچه نها فوبیا کی فدرالیزم سوریه چیده فوبیا yani va fobia tirsek çevit. Tenat bahsi tiki dibi parça buni. Ne şerten bahsi. اف نبر سفداين ببورن اف بيتشك كرت الشروفي يعني لسر نرين او جوهرين كو برز زهاد كوباني دجيفينا خويا للسويدي بحث كري چد بيجي دبيجي سياسة شرط نينكو باوري هبه راست لسياسة جبو باورية تشيك دبي بنجح هبه بنجح جبو آماده کردن و دیالوگی و باوریه سیاست على سر بنجح کی بی باوری نابه ایدی دبه تسلیم بوین دبه تو باوریه بده آلیه سوری شامه و شامه جی باوریه بده تا تو باوریه بده ترکا و ترک باوریه بدن تا لسر بنجح کی کیم بجی باوریه کی کیم دیالوگ دست پی دکه و اف دیالوگ هانه پیش دکه و باوری جی پیش دکه نکو
باوەری شەرت نینە باوەری هەبێت سیاسەتێدە نا شەرت هەیە نا لێ سەر ئاستا هەری کێم باوەری هەیە ji ber ku ji bo çi pêwîstî bi diyalogê ji bo ku tu baweriyê çêbike û bawerî wilo ji aliyekî tenê nabe ji her du aliya kalan binerin niha di ji aliyê te û te hewxwase tewîz û te hewxwase tenazul da te aliyê rejîma şerع qaçı kiriye ji bo ku baweriyê bide te baweriyê li cev te çê bibe ku te entegre bibe axaftina wî hemû nakokî li dijî hev bes ew camêrên li wê civatê rêz û silav ji bo wan qey hinek ji wan siyasetê kirine û fêm dikin yani kes tune ji zuhat dibêje birêm kala wer vê derê yani ev li dijî vê yê vêv nerîna hanê li dijî vê nerîna hanê yê kes tune wilo bersiva wî bide na giş çûne xwe pê xweş bikin û li çakû çû tembûra wî xin û li dahola wî xin û zuhat hatî Stockholmê û nizanim çi û tedî tiştê Kurda xuyayî demek di siyasetê de ji bo bi taybet di meselê diyalogê û çareserkirina pirsgirêka bawerî lazim e di asta kêm de bijî dibê hebe ji bo ku tu li ser ava bike bawerî tu nebij ez çawa min diyalogê bikim yani her du alî yani aliyekî çûnî diyalogê ji bo çareseriyê û bingeha baweriyê tune dilopa baweriyê tune zerreyekî bawerî tune ne şert na şert birême şert çi dibêje dibê ew aliyekî siyasî ne û aliyekî siyasî ne wan digêjin hevdû û ev rast e aliyê siyasî digêjin hevdû û diyalogê dikin wen gîhaştin peymanê we peyman ew kirî demekî bawerî heye baweriya we bi vê rejîma hanê hat rejîma Colanî heta ku we peyman danî û vegerin wê peymana hanê peymanekî şikestî peymana teslîmbûyînê eger ne teslîmbûyîn bana eger ne şikestinê bana we ne çûne dixwest nû bikin biçekî asta kurdayetiyê têde zêde bikin we nedixwest ku ev peymana hanê lê vegerin kî diçe peymanê datîne demekî baweriya te bi Colanî heyî heya te peyman pêrdanîye te îmzekiriye û li ser xalên ku gelek tiştê dihene yanî eleqeya wê bi nasnama Kurdî bi tevlî projeya te ya siyasî tune bi projeya te ya siyasî tune ew aliyekî siyasî ne tu aliyekî siyasî hûn digêjin hevdû hûn muzakere hûn gîhaştin peyman mecalê mufawedata nemayê niha ne çijmir xelkê nexapîne nebêje em di nava muzakereya de ne te peyman danî ev muzakereyên hanê ev mufawedatên hanê ev diyaloga tu çawa vê peymana hanê pêk bîne tu nehîne di mufawedata de yî tu peymanê te peyman mor kirî û çûye hasil gihîştî Musel te xwezpartîye ne çijmirê wilo bi fezlekeya û Kurd atifîn û êb aqiltîye qerazêb aqilmendê Kurda Zuhat Kobanî ye nabi wilo xelas diyalog gihîşt qunaxa peymanê diyalog nema ma çi ma tu çawa vê peymana hanê pêk bîne qunax dem cih tefasîl detayê ku pêkanîna vê peymana hanê ev navê ne diyalogî birême diyaloga stratejî muzakeriyên stratejî berî peymanê ye xelas gihîşt peyman te îmze kir te mor kir te xitimand te bi dawî anî te kilîd kir lewma hikûmeta şerع hikûmeta Colanî hikûmeta Tirk ji te dixwazin bi lez ti vê peymana hanê pêk bîne ji ber ku dizanin çi qezencên stratejî bi dest xistine û naxwazin ev destkeftên han ev tewîza ku te dayî wan
ji destê wan biçe. Çi jî dibêje? Dibê behsa xwe dike te cihê xwe neguhertiye û te gav li paş navêtiye û di van diyaloga de ew şam gav li paş avêtî, ew teracû kirî, ew vegeriyayî, ew daketine. Kesek tune di wê civadê de çavê xwe têxe çavê zuhat jêr bêje hala wer vê derê wer. Hala wer vê derê. Kuru hey xwelî ser serokê tê Newewî li Tirkiye tenazul kiriye. Serokê tê Newewî. Derpî danî derpî tiştek nemayîne. Hizba xwe fesix kir, tiştek silahê xwe dibêje mêdeyînin, duruşmeyên xwe Kurdistana serbixwe û azad. Hey tu qurbana ew şehîdê ji bo Kurdistana serbixwe û azad ketin. Zû hat maqîtina qey zerdeşt nayê bîra de. Ew ê ku te ji mir helbestî wî bi Kurdî te digotin. Ev helbesta şehîd zerdeşt ji dêrikê. Qey zerdeşt nayê bîra de. Ma zerdeşt ji bo civaka ekolojî û manîfîstoya manîfîstoya demokratîk jiyana xwe ji dest da. Eyb eyb. Nefedî nemayî. Dibê serokê wî tenazul kirî heq wasa tenazul dike. Dewlet Baxçalî pesnê wî dide, pesnê serokê wî dide. Pesnê xapo dide û ji dibêje na me cihê xwe neguhertî. Kuru ça te cihê xwe neguhertî? Teawîlî te got federasyon Herêma Bakurê Rojava a federasyon. Parlamentoya gel a Rojavayê Kurdistanê. Meclis Şeab Xerbî Kurdistan. Federasyona Rojavayê Kurdistanê. Te federasyonê rakir. Te meclisa gel a Rojavayê Kurdistanê rakir. Gotina Rojava te rakirî hey xwelî ser. Te nema gotina Rojava jî dibêje. Bakur Rojhilatê Sûrî, Bakur Rojhilatê Sûrî. Tu nema gotina Rojava dibêje. Tu nema gotina Kurdistana Sûrî dibêje. Tu nema gotina Kurdistana Rojavayê Kurdistanê dibêje. Tu nema gotina Başûrê biçûk dibêje. Yani hemû tişt. Tenazul de, tenazul de, tenazul de. Teawîz û teawîz û ji xwe daxistin. û dibê na. Kîlê binere bêje Colanî xwexwariyê û hatqa mişle û nizam çi. Bi emrê Apo, bi dexta Apo, bi dexta Tirka tu mecbûr mayî tenazul bike. Tu ji min hatî dibêje me xwe neguhertî, me gav li paş navêtî û civa cî lê guhdar dike. Civa cî erê wela heval zû hat bi rastî rast dibêje. Wek te gotî heval zû hat me tenazul nekirî, Colanî tenazul kirî û hatî ceme. Vir û derew. Zûhatê Kobanê vir berdaye meydanê. Ama vira berdide û wilo Kurd atifî ne û zûhat aqilmend. Çi jî dibêje di destpêkê de asta daxwazê wan bilind bû û vegeriya. Kuro çi vegeriyan? Te xweseriya demokratîk bû handa qebûlkirin na. Nihatê navê qesedê namîne. Ew al malê te ku te me pê kuşt. Ew alê te ku te me pê kuşt ha namînin. YPJ û MPJ û filan bêvan wan namînin. Tê bîra we dema şevanê hêja xwişk û birayên hêja. Dema pêşmergên roj Kurda dixwast hêzekî eskerî çêbikin hevbeş. Digotin na werin tevlî me bibin. Ne wekî pêşmergê roj werin tevlî me bibin. Wekî take kes werin tevlî me bibin. Aynî daxwazê Colanê destpêkê ji Qesedê. Ew jî ji pêşmergên roj dixwast. 3000, 4000, 5000 gencê Kurda, xortê Kurda, keçê Kurda ê pêşmergên roj apoçî vê ji wan dixwast. Ser asta takekesî werin wekî kutle neyên. Colanî jî nefsa tişt aynî tiştê ku ew ji pêşmergê dixwastin ku Colanî ji we dixwastin. Nihat dibêjin em ê wekî grûp, wekî alayî, wekî tûgayî, wekî nizanim çi lê navê te çû
آلتا چو پروژه سیاسی چو اف حمودش تنازل دكه تعويذ ده خاطي جمرت بيجي جولاني تعويذ جولاني تشتك بيتنا نهي زاوي هي وتحقصت هو تعويذ جردا هي زاوي هبنا تيجي بكرانا جمرت بي ما آستا وان بلن بونا هادا كتن چه دا كتن چه كرنا قبول كرنا كنجي زيناز بكم كنجي زيناز بكم كوبراسي تنازل كرنا لما كوسك الكاري وان بنرم اخافتنا ويفقرن تماشاباني هيجا اخافتنا زوهاد كوباني حمونا كوكي ودبيجي رژیما جولانی پیمانا ده آدار تیگ بریه یک کنفرانسا دیالوگا نتوی بی کردا شکر زوهاد دبیجه اعلانا دستوری داخویانیا دستوری بی کردا و کردا تید ناس ناکن سسي كوم كوجين للسويدا لدجي علوية ولدجي درسيا تشيكر كي أبحمو جولاني أبحمو من بيكرنين فيمانا دهي آداريها قصده وزهاد كوباني ومظلوم كوباني كاريبون بالرحاتي بيجن ام في فيمانا هاني تعليق تكن جبرية دو سي چار كردان از ناكن درزيان از ناكن علويان از ناكن کسی ناز نکن و تو چی جمر به بوار دوسین تو بشه کات دموکراتیک بویناتا میرو کانی ام هیزا سوریا دموکراتیکن و خلقلی سوری دبن کیره جولانی و کیره ترکادنه پروژه تا دموکراتیک ما حال ما ایش ما پروژه ویا دموکراتیک تنی لدیجی کردا بو تنی لدیجی انا کسی بو تاني اللي ديجي كاسين ذكبار وكاسين كل رخنا دكن بروجاوية ديمقراطيك لهمبري ما لهمبري جولاني شركريه تلهمبري جولاني شركريه تسريكاني جولاني رش جارا عول وجارا ددوا ام وگر پیمانا كو بالجولاني رد 10,000 مور كربو لسريكاني ام وگر خالي وي بيوا چو قيسة تعويز دا جولاني وي چاغي ام وگرن و عفرینی جی حواله جولانی و جی ترکارشت جمر هاتی دویجو نا ام باني داخوازي وان بلن بونها لشون دمانه و تشتی که با خواستی پیکاتی چی خواستی کاش مر بیش کس تنه دوی جواتی ده جزوهات رو بیشه زوهات بس برابک بس تشج رژیما جولانی خواستی و پیکاتی تا گوت سوریه تشارکیه سوریه کی هبش همو کس دناف دبن پیک نهاد کردوار الناس کرن پیک نهاد هلبجارتنین پارلمانتوی پیک نهاد تشتك تخوستي جولة نت حتى تشيروكا عفرينه خلقي عفرينه فقرن او كريقرتيه كل عفرينه ايه عرب ورن شامي وحمصي وحماي او جهه كجي هادن عربي كل نشتجيهن عرب كريقرتين عرب ايه كل حوالي جولاني حوالي تركا تندكاري وانجه عفرینه درخینه و تا پیمان مون کریه هرج جولانی بو خاص وان درخین وانش عفرینه درخینه ایک وان آنی عفرینه دبی وانش عفرینه درخینه پیمان ولود بيجه تا ویجی پیکنانی آتیش برد بيجه قافل آویتن قافل شون دا آویتن تراجع کرنه شون دا چونه و ام پیش دا چونه لا خوليا نزانو حفت قندا خوليا حلنجي قش للسريتم ما دروا حقوق سناب لو دوغماتيزم حقوق سناب چيجي دي بيجه بحثا اكونوميا هرمي ديك اكونوميا هرمي جه هرمي ربه او بفيرنجي زوخات هي خلي السر
ev 12-13 sal ekonomiya herêmê dikeve bû çeta PKK. Tedwîrî çar gotina ji rejîma PKK bêje ka pere diçûkî derê hûn çima vî perêhanê li Rojava xerj nakin. Temaşevanê hêja bi belge, bi nav, bi reqem li hemberî diziya ku li Kobanê çîbû, zankoya Kobanê û diziya ku çîbû, Ken'an Çomanî û Hawjîn Ezîz û van kadro-madroyên yan jî kesên girêdayê istixbaratê Yekîtî û girêdayê istixbaratê PKK û Şaho Sine û nizanim ev kesên ku diziya Kobanê kirin ku hey xwelî ser tu xwedî li Kobanê derneke bajarê xwe ku PKK hewqas dizî kir PKK kuştin kir merivê te merivê ew Polatcan ew keçika wê kuştin ku avêtin muzeya Kobanê heta niha te nedkarî wî kadroyê bakurî hesab jê bixwazin ku li Kobanê kuştin li dijî merivê te û malbata te kir xelkê Kobanê kir hatî ji mir behsa çi dike kiro hatî derewal kî bike tu ancaq dikare vir û derewal wan rebenê ku li wê li derdora te rûniştî bes tu dikarî derewal bê bikî mane me hevdû naz dikin mane ez te naz dikim tu hatî ji mir behsa ekonomî dikî û heqwasa sal ekonomiya herêmê petrola wê û gaza wê ev 13 sal 14 sal te kate li Qamişlo çi kir kate li Rojavayê Kurdistanê çi kir ew pere hemû ku de çû bi milyara temaşevanê hêja bi milyara perê gazê û petrolê û ji bilî wekî din hemû çûket bêrîka PKK ji mir ane dibêje ekonomiya herêmê wê li herêmê were xerç kirin nûka çavê Zuhat Kobanî ser ekonomiya herêmê vebû ev 12 sal PKK bere bidize bere bixwe bere nav de bigebize kadro madroyê bakurî hemû werin çi bînin serê gelê me xem nake nûka ji mir Zuhat behsa ekonomiya Rojavayê Kurdistanê dike û ekonomiya Rojava gerek li Rojava were xerç kirin baş e wekî din çêna bi ev beşên şîrînkirina entegrebûyîna Qesedê û PYD bi rejîma Colanî me biçek jê fêm kir hela şêrînkirina manîfîsto û manîfîstoya ocalan ka birêz Zuhat Kobanî bê çawa şêrîn dike û makiyaj dike û li xweşik dike temaşe bikin û guhdar bikin وقتا که او جی با او روزم داوی اساس وقتا صدام کد گو دولت ملی گرایی تون داوی بود وقتا بشار کد گو لوزم داوی چه معنی خواهد؟ ایدنا پیواجوه نویه به پیواجوه نیده ایدنا گرک شغل جبوی به مثلا بینه پیواجوه که او بلکی و مانیفستوه او ای که برزو جلندایی پیش خانده به چیه؟ بحثی صندوق او که یعنی پیرد به شرودینگر چیه؟ پسیک د صندوق که ده به جره شرودینگر هنگ نیرین ده بیجه پسیک دیدم منی هنگ جد بی ساغ اساس نیرین چی دید؟ خواهده وای سر جوا که او بکی چیه؟ جبر گوره شرودینگر اشغ ده پسیک هندرده پشتی ساعته که اشغ ده قده جعرته گرس پسیک بم بس دری گرتی کس نزانه پسیک مری هنگ ده بی مری هنگ روشا ما کردان وسه چاوه دولتنا امکرنه صندوقه devlet naxazin sandık bebe. Bak sandık Şrödinger yani ben nerin çiye de bizim bak Kurdana teröristin çitek vanartını o calandı xazek bak sandık bebe bu roşama beli be emrin hem sağın. Yani bu be misal yani ha bu be pevacı hep Türkiye'ye despet ki yani. Sandık hem derken bu ku xal bizan be amhane yani. Vakidin nerin wan esas de işte bana teröristin hem loğan dıkını çêna bi heva Zuhat
ناخذه وبسني أبونا ده وبسني ماني سيستو وماني بيستوا أبو ندر شي نعبه قادرو مادرو لورن ويرابورتي خو بنفسينن على زوهات بخوشي بحصا أبو وماني بيستوا بكريا نا بسني ويجده دا آلیه دسپیکا خود دگوت ام خورتن و ام محش ترک ورن محش ترک ام قبول بکن محش جولانی داوید بشه سرو کاتید بشه ام پسیک کن دهندره صندقه ده وکی باکوریا جی دا آخبه دهندره صندق او نتنه هن گوتنه ترکیشی بکارتینه جبو برادر جه رازی بنوی باکوریا ده جواده ده دهندره صندقه ده وکی پسیک کینه و آپو به مانیفستو آخوا دخوازم در خیلی کاج و امساقن امرینه ای خولی سرنتا بحثا خورتبون آخوا دکره امساقن امرینه چی دفجوه وی بنیشت بگگی ای گنی برد اف رکلاما دوگماتیک اف رکلاما ارزانج بگگی رو دفجه برد بسیکا چه حاله چه تل همبری داعش تشهر کرد تبسيكه شما تقولوا جبوت ابو خوشك بكتي خب تي قالي كرد بك بسيك وتي خندري صندوقي دجمن ام خصن اندري صندوقي ونزان وكي بسيكي وابو ما تخوازه اندري صندوقي درخينه ابو تخوازه تي صندوقه دولتها كور اترك خود زندانا دولتها كور اترك دي بمينه ابو تخوازه تركلشمي بتر شي بك ساعتيش مر ريكلاما ماني بيستو ماني سيستو apodeke سروکاتی برز اوجلان مانی و مانیفستو او یخونی تخواسه گلی کرد ج صندوق وکه او پسیکا هانی کا ساغ کامریه کروت ساغ هاي خولي سر لمارشا كردي وگر لمارشا كردي لأي رقيب وگر لآپو و نگر کی دبی کرد مردوه کرد زندوه برز دبی قطناك في آلا كرد وكردستان وگر لمارشا اي رقيب لمارشا نتوي كرد وكردستان تنازم بي كرد حق وصصال هولدان دجمنا هنه لي كرد نبسيكاكن كرد شيري دشتو سوزانان كرد خوب هاراستن ت وبارتياتا وسروكيتا ومانيبيستواتا ومانيسيستواتا دخوازو كردها بك بسيكو تيخ الصندوقة صندوقية دجمن هاي خولي سر كي دبي كرد مردوها كرد زندوها يا وانا مرل وان دنر ومرل اخافتني وان ولو جو شخب عاقل ده حسيبن وكرد عاطفين وعاقل مند از دخيله توفي عاقله كو دوان خلقه در دوراته اف عاقله كو تنكار تنوير الهمبري كادرو की PKK 4 गोतना बेजे كادرو की باكوري ها بيل سري تدكن تاتيش مر بحصا كرد عاطفين كرد تو سروك تي نووي يوم شبيش توقع سولو PKK ده عجبينه توقع سولو بPKK مفتونه بآپو مفتونه تشما تتخص دفش PKK برده ما تتخص دفش PKK برده زهاد قيم نزانن تاتي كني خب كيف بكله مخابر روشه كي بيبيرنجي هي آپو قراتيه خو دروي خودك وإن وك زهاد كوباني وآلدار ومالدار حنا جا آپور خوش بكن وقونا آپو بشون وعكا آپو جي بخون بوان ر دمسون قبل هنا دوغماتيزم هاني كسين وك في سياسة مداري هاني بي بلا سرسري ما بي بلا سرسري كرداو بشارنوسا كردا دليزي وكرجي مجبورن ايكو تخوازو خوبي خوش بك ايكو تخوازو هر روج عفا ايكو وجا
ev zû hat xwe bi kadroyên Bakurî şêrîn dike û hinek kes hene xwe bi zû hat şêrîn dike deja were salî bike hema ji dawî dest vê bêjim Kurd kurmancî li vir sêmdawiya vê axaftinê heta axaftinekî din li nava xêr û xweşiyê de bimînin.